Aparateiti E Ea Khutla Ena mbili ya Afrika wani ya mabubu ifedile Aparateiti E Ea Khutla Aparateiti E Ea Khutla Afrika Aparateiti E Ea Khutla Ena imbia hulubani dia Afrika Chaba zozu yana sekopotu alokadisie Aparateiti E Ea Khutla Ya mabubu ifedile Ya mabubu ifedile Gale ma Afrika jiwana sasalana ngamula yana Yigrazele khale je maobani bona maobanyana Abantu babatho bazava Afrika ka mehlobo ka o fapana ba phaphatheha babale ya phafa ya mabubu Ina tse mabapi tsa Afrika di ile tsa ba fa botshabedi haholo ba laledi ba yana ba tukoloho Hatse di bahai ba tsona ba shwaka le ba ka fela la fa South Africa botshabedi ka jeno Aparateiti ifedile ka jeno Aparateiti ifedile ya mabubu gale batho ba batsho ba hlokiswa ke ba batsho ba South Africa ke ke tsa eso tsa ha moshweshwe hatanga masana le hatanga bohlale Anta ikile molemo o ja monga ona Hatanga bohlale tsa moshweshwe Hatanga bohlale tsa moshweshwe Seja monna ha se moqeti Seja monna ha se moqeti Kena le mabitla ka rona tsa bo rona re bolokile ma South Africa ba le ya mabubu Kajeno ba manakisa bana ba bona ba iphetutse mapolesa ba batla ditompase Aparateiti yo Banna yena Aparateiti ke ya batho ba batsho empe haholo Banna ka ba ka hopola le mehleng ya puso ya mabubu Banna ka ba ka hopola le mehleng ya puso ya mabubu Ditaba tse tjena ke sa di bone South Afrika khutla mekgweng He bana le koloi tsa rona jwale di hanela ho tshela Ke batla thwana di hana ho fela A kgwasolana melao ya mabubu ya 1964 South Afrika ke yena e le makaditse Tsa eso tsa moshweshwe hatanga bohlale di tlhokomela Aparateiti E Ea Khutla Aparateiti E Ea Khutla Aparateiti ho ya Afrika E Ea Khutla Bana Aparateiti E Ea Khutla Aparateiti E Ea Khutla Ke ha ke tsamaya ke batla ditompase South Africa